ukiwa na kiburi, ukiwa na majivuno, unaweza kujikuta kwamba licha ya kwamba hicho kipaji kizuri ulichonacho, elimu nzuri ulionayo, sifa nzuri ulizonazo, uwezo mzuri ulionao, ujuzi mzuri ulionao, unaweza kujikuta kwamba unaishia kubaki chini kabisa pasipo kukunufaisha hata wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati inabidi ukubali kuwa kama Yusufu. Yusufu mwana wa Yakobo, ambaye tunaona kwamba aliuzwa utumwani, akaingia gerezani mpaka akawa waziri. Tunaona kwamba ni kijana ambaye alikuwa anajishusha, alikuwa ni kijana ambaye hana kiburi, hana majivuno, hana mambo mengi, hana shida na mtu. Na hata kama umemkosea yeye ameshakusamehe hata kabla hujaomba msamaha. Hahitaji wewe uombe msamaha, ameshakusamehe hata kabla hujamkosea, ameshakusamehe. Alikuwa ni kijana mmoja yuko amejishusha, hana majivuno, licha ya kwamba alikuwa na uwezo mkubwa, na akitazama kesho yake anaona kwamba ni kubwa, kiasi kwamba kwa kijana mwingine angekuwa na kiburi kwamba utanitishia nini? Mungu ameniahidia makubwa. Mimi ni mkubwa, lazima wewe utaje kunisujudia. Angekuwa na kiburi, lakini unaona jinsi gani alivyokuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo kuna wakati hata wewe pia inabidi uwe mnyenyekevu. Nafasi ambayo uko nayo, uwezo ulionao, kubali kuutumia hata kama ni bure kuwasaidia watu. Kwa sababu katika kufanya hivyo ndipo ambapo watu watakuona, watu watakutambua. Kwa hiyo watu watajua kwamba ukiwa na shida fulani, inabidi muone kijana fulani. Ukihitaji jambo fulani, muone kijana fulani. Kwa hiyo ule unyenyekevu wako, ukarimu wako, ndio unaokuwa unawafanya watu waendelee kukupenda na kukuamini. Kwa hiyo kuna wakati inaweza katokea nafasi, inakuwa ni rahisi watu kukurecommend, kwa sababu wanajua kabisa kwamba una ujuzi, una sifa zote, una uzoefu, lakini pia una unyenyekevu. Kwa sababu kuna watu wengine ni kweli wana sifa nzuri, lakini wana kiburi, wana majivuno, wana kiburi na wana jeuri. Sasa ukishakuwa mtu wa jeuri, Mungu mwenyewe anakupinga. Lakini pia hakuna mwanadamu ambaye anamfurahia mtu mwenye kiburi, hata kama ana msaada kiasi gani. Ila mtu kishakuwa na kiburi, hakuna mtu ambaye anakufurahia. Kwa hiyo kuna wakati kubali kutumia hata kama ni bure, wasaidie watu. Fanya hata kama ni bure. Kubali kujitolea. Kuna watu kupitia kujitolea ndivyo ambapo iliwafungulia njia za kuajiriwa.